mina kakhulu lapha eForce ngihlala ama-area erenkini, and you would see ukuthi we are the mostly affected area. Kakhulu abantu bathatha ama-substances like injengu, lokunye nje okubhemekayo ingazi okuningi, but ama-effects engiwabonayo kakhulu akuma-youth abatsha abaningi, because uyabona ukuthi umuntu esasesikole egqoke uniform was so presentable, wayengumuntu otshengisela i-future, but soon abantwana besiwa ama-school leavers sejoyinile like the same group yenjengo, the same group yembanje and stuff, and we are losing a lot of talent kakhulu enkomponi. Abanye ngabantu ababedlala ibhora, abanye ngabantu ababegood ngesikolo, but after school akusela lutho. Abantu sebelimele abaningi. I may say 3/4 yabantu embaziyo engikhule lapho, you see ukuthi they are no longer productive. So ama-drugs and ama-substance awasi-affecta. Lokhu kwenziwa ngabantu abayini isilisa kumbe kulamantombazana kumbe kuhlangene? Yeah, kathesi sokuhlangene. Ekuqaliseni it was more of abafana, but kathesi sokuhlangene lamankazana. Kakhulu, what do you call this? Christomen. Yes, iguka. Yilo elihlangane kakhulu the boys and girls. Bakhona into yona le. Etshwaleni lapha banathela ngapi njalo ema-bottle store for instance nxa bengena kule age limit kumbe kade sokuthengiswa kuphela? Yeah, emabhawa kule age limit, but I doubt ukuthi ukhona umonitor ukuthi lo muntu seku-age ekwanayo. Abaningi abafana abancane abathola ebhawa, so awusozizwisisa ukuthi ba-monitor or not. Lamashabhini khonokho ngeze kufihle. I know it's a way of living for us nge-economy yethu, but lamashabhini a-affect because eshabhini abasakhangeli i-age, bathengisa nje utshwala. Okay. Kulokho ke okwe-sex work khona kuhamba njani lapha elikhona, because I think it's a very big problem. It's a very big problem ngoba njengoba nje sihlala erenkini ngale sibona okuningi. Khulijira wethu le Salvation Army even ngayikhangela sitshintshile ikhala yona ngoba umchemo and everything. Abantu they are using i-sport and for marketing ye-sex. Abantwana abancane uyabathola khona phakathi kakhulu phansi kwezihlahla erenkini. I think that one is very serious. Ngalesi abasalindi ukuthi kube late njengakudala ukuthi sasingababona osizwa ngabantu nje. Ngalesi around 8-9 base begcwele. Yeah. Kuyini elingafuni ukuthi kwenzeke ngamafitshane just to conclude? What would you, maybe to the local authority or to the government, issue nale drug and substance abuse and commercial sex work? Yeah, issue drug abuse and commercial sex workers, I think government has to take it serious. That as a community we have to take it serious because we are losing talent. Abantwana abaningi when they get to ama-drugs they are no longer productive. Amankazana lawa they end up getting abantwana from those sports, abangela abantu ababasupportayo and stuff. So it's bringing more problems in society. So ngakhayelela njengokuthi for example Force erenkini laphana we need more of policy council to take action. Abantu bachemela anyway, and council like futhi it has to build a public toilet ngoba abantu abanye babe complaint angila ndawo lapha engazinceda khona, so just affected that our youth kwaphana abantu abahlala close by. Yes, I think ibengasincedisa kakhulu lokho. Okay.